سلاف و دما خوش به بینرین هجاج برنامه دیروکا و شارتی برنامه کرنو بله ام دیسا لجیهوار دیروکی دیگره لیوی نقله مبینا جی کی نو هاتی کولاندن دست کولانه کری مبینا و هلانی مخواست ام مزگین بوار پار بکن جبر کو نو دست به کولاندن کریه برهم هدی درد کفه ام قالا کدره دکن ام قالا گنده سیدک دریجک جعفرک کانیسپی و الوندیه دکه اوانا گنده چنارا آمدهی بله بینرین هجان حال پشمه هندی بینه اگر زفتا کامرا ده به اوا چمه که بسته که پشمه ده هره که لرخا بسته برهمین دیروکی برجی دهات زانین لی نوح ایسال دست بکولاندنه کریه دگل کود سر دست بکولاندنه کریجی برهمی حتی نهاده کتنن موزاییقن رولیف شیرانن و پاش از بیجم وکی هنک تربه در کتنن و تربه بیرداریه ده شکفت ده ده تحت دهاتی کولاندن در کتیه لیش بر کو آنا هنجی تی کولاندن بردوام ده که لوی دره لشکر لبر نوبت دیگری در فتیمه کو ام بچه نزیک ده کشانه بکه چه نبود. مخواست ام وی برنامه خود وار روتا که جوخاره بخزینن و لسر وی روتا لسر وی گذرگاهی ام چند حب جهه وانی به هفته ذکر ده دنوا برنامه ده که دنوا برنامه که ده بکار بینه بینرین هجا مخواست ام وی مزگینه بواره پار بکن تشته در کتیه جیکا دگل کوینل بردسته مهیه لی محض کر مپر برجانه خدا کو ام دیمنا جی بکشینه لی مخابین چه نبو حاصلی کلام ام پر زده نه گلیو گازن جی جبر کو تشته وانی نورماله دسپیکا کولاندنه ده لحمو درا اف تشته وانی هیه لوی داره گلک جیو کی دن جیکا اوک سریکه ستونان هاتیه دیتن گلک برهمن دیروکی پیکر هاتیه دیتن لجیکی بلای دیارو کو وی داره باجاره کی بیزانسیا یه سردما وجن در دوره 2000 سال بری هاتیا وکرن لی گنگازه کو برماهین هوری میتانیان جل ویدری وردیتن جبر کو ویدری نوندا هوری میتانیانه و دگلوی که پاشیج آسورجی هیه بگومان و پرس جهاتن ویدری جارجاران چونو هاتنه ویدری سینوره پرسا و بیزانسیا بونه بینر نجا لوما برهمل ویدری پر جاران هنجی باجار نفچه مانن tam لبر آواکرنه بویه ایرشی هفدو کرنن جبر کو tam ویدری خطا سینور بویه حساب که امپراتوریا رومای جی ایتالیا آنها دست پیده که و حتی جویده ترجی بگومان دست پیده که حتی ویدری tam سینور بیزانسیان بویه رومای بویه یه پرساجی که yani amvejin Fars'a amvejin tamam ne vejin Pers jüye çağı serdama ve çağı jadgo part اوجیکا تا ایران آنها ودتر سینوری وان دست پیدا کرد یه وانجیکا حتی ویدری دهاتن یعنی در دوره دیجله دی سینوری ده وکیدن باجرین ویژن ایک دیروکی چه هبویه کلا زرزوانه یه بینر نجا وکی چول بری تو ببینه تام روجلاتی ویدری 40 کیلومتره یعنی بفرا چوکه در دوره 40 کیلومتر دوری ویدری که پاشه لجرا مدینه کدری دبینن ام دارای دبینن دی سال در دوره دری که ام هنک او گنده دری مکلا برجا لولا دیره مج رابری و کرود برنامه که چند برنامه بری ویاده لو ماجی اف خطر وی داره جی نوانی برهمن نفچه هنن بینر هجنها از ویدا کدم و که ام بنرن لسر دوی و گذرگاه ما لسر دوی و روتا کو مشخور خزان دیگه امی وکیدن چه برهمن کوچ دیرو که وکی جمر میراث مایه امی چه رابری و بکبر اوجی سورپریز به کرم بکن دیرو که وشاتی دست پیدا که
بینرین هجا نها ام لجهه کو انا گاوادن مدسبیکا برنامه مگود اف جهه دیروکی درکتی نبرا 4-5 گوندا دگی لی مالک دید سدویر خو دایکا فاطمه هم پزوی و بزنوی و میهوی و چلکاوی و بزناوی و کیفا مپرا دروی گونده يعني قلت تبابك يجي دوري تاني مال هي وكيف ما جرى هات اجاري افستونا هاني سرستوني هات يديتن تبابك يجي انا دس بكولاني كي تبابك يجي دري دوري دياركو باجارك بلابويه اجا دايكا فاطمه فاكرا واش كديت وتشاوديت خدي ما بر مالا ما برقسني ما دركت ما كل فتور رافيتي وبن عردي دركت وياك يديجي واد قردي وياك يديجي فرشكي وقاسي او جي ما درخص خلكيش خربر الفيدري تامنات شو يعني بري الفيدري شو بنت شمك جي هي دورا قندي ونو دس كولانه كري امجي بكلاجان امجي مراغدك كا بينري مجي مراغدك كاوي تشدر كافي تشتيق ما بيهستي يا اختياري في قندات في ايه تدي زلامي عشري جار كيم دي قال ذكرن قوف درا قندبو يعني مال تيدبون قو يعني ميري قو مدي قو زيارتك فردبو قو قش غصبو تي هنك داري بعيفا فالفر هي تشتيق اجي جهاشتي عين ما بلي ميواجه ذكرها يعني مشي دي ويرا الرزب او مبي بريز رزي برينج دم دوراني بري دمان دم دوراني بري ما ابو عين مشي دي خلكي قو ما بلي ميواجه ذكر ما ذكر يا براغ ما بيتشان بله بینرین هجاوه داره بکلجان نو دست بکولانه کریه امریکا بکلجان دشوپینن اوه دما پیشامه ده وقتی کج سرلیدار رو بو چاقه امی برفراهی و دیمانانا جوار پر ببکه لیوه چاقه وکی دایکا فاطمه و گندیه ویدره کاجید بشه ویدره دارستان بوشخوا بری وانی بو یعنی اف چمکی مزن هبول ویدره آنها و چم جبکو بدای سر بنداوی آنها نه هرکه لی ام باش پیزان اف چماش قرش داغیتی و تبابکی مزن بوجید وقتا خوده هاوینان جده هرکی اری و بندی رضاهن هی و بند پیچم خویانه گندوری خانیش وردرکت دوی یعنی اف دراک جی کفناره ها دوی بری مال تیده بون بازار کا چی بله يعني مدي خلقي قال يعني واهين ملتي قوتي واهين ساقه جفيا ده نافع عردي وده بر جيك يك دجي هي يك دجي هي واد بن عردي دي بینر جاش خو جی آرکئولوژی یا به اشارت که پر بچوچک دست پیدا که یا به کوری آربش که اوبسیدیان بی آبایی دست پیدا که لام زانه بازارک دبن ویدریده و شرطی دبن عرضه دبا کو متر به دبا کو 2 متر به هر وکی ما گوت او سیوراندنا سمل هی درکتیه او جیکا دیارکو ویدری و چاغه جیکا گرینگی دایه جوتکاریه دایه چاندنیه دایه سوالوانیه لو ماجی ام از باور دکم دما پیشامده اوی تشته هیم بالکشتره وی درکوه درخستن جیا ستون متون پر درخستنه بری کما مالا خو بی ویدری ملت پر قال که وستونه مزن درخستن آواد وید بین جامعه فی گندا دهی دویختن دیواره جامعه يعني مدي ورد فيجن ايش في كندا ورد فيجن وانا عرض ورشاي وقت بيجي او لغوري او اركيولوجي دبي وقت عرض ودرشه شواد بي ابتشتي خوزاي در كفسر يعني خوزاي واد بره من ديرو كي در كفسر روي عرض لي وقت كولاندن بيكور ام باش بيزانه كو گلك تشتي در كف ودري وق ما گوتبو پر گرينگ سينوري بارتا او بيزانسياي او بكلجان ام بشوبينن بله بینن هجا نها مجلس دیگه داره و بدره الوندیره مهاتن سر تلوره نها ام کدرینن نها ام لناف اوجه volkanik kuş qaraj dağı halaya و ki halane ki elvedere پیش ما برجک هی اف برجهانه ده نابراس 4-5 گوندا ده yani هلا روجاوای و قلمه شوتی هی لباکور روجاوای و گرجو هی دیسا هلا باشوره بیرا بازن هی هر وها تلوره
و سسپیاگی هی روحلاتی نها اوجیکا جه ساسان جه ببون جه بیزانسیایی وکی برجه کل بدری هاتی آوا کرن مجی مراق کر مگوت کا امهرن اف جه خوله کو وکی دنوا وی کبری رشته وکی راز کل بدری ماگی مخواست ام بچه برجا دیروکیش ببینه دنوا وی که حالانه رشته نوا وی کبری رشته وی قرش داغی یکو وکی لاوی حریای وکی چمه که حرکی جقرش داغ ورشیای دما خدا و حرکی هاتی حتی وی دکتی و د نوا وی کبری رشته اف برجهان الوی دری بچمه بسته و جبور چه و کی جان دمی بینن هجا به هلک میدان وی کبری رش وی شعری هانه و اماتن سر برجا کو مقال دکر لی هر وکی اون دبینه جبرجه پر طالبات مزید چه بویه اوا خطا هانه مگوتبو لپشت خطا هر تورا دوره خطا سینوره بیزانسیا مگوتو کی داره مگوتو کلا زیر زوانه یه جرا مردینه دیسا داره یه او بی اوای حتی خو بعد نزی امویژن کال بنیا خطه کی داره بدره نبران بيجي قامشلو وكيدم كي قالوا هلا الرقا يبدا حتى خو بعد السر فرات اوای خطا سینوره نبرا بیزانسا و پارتابو حتى تشاخ حتى اولا اسلامي حتى ايدي حضرت محمد اولا اسلامي بلاد كشونده ايدي ارتشين اسلامي دفيدري برجور وتي حتى انفيجن نافچين امده هلا لجي وار جورانا حتى هلا پاسوري وان درانا الوی دره ایدی شهر گراند سپید که نبرا کردن ویچاقی اکو هنگی ویچاقی نه مسلمان بو بگومان باوریا وانا ازداتیه هبویه ویچاقی شهر مزن وی دره نبرا وانو ارتشی اسلامی درد که اف بله اف چونو هاتنا هم امویژن شارستانی هلا روجاوا و هلا روجراتو پاشین اف شهر اولا علم اف درش ناوند بویه ناوندا شراب بویه ایله ارتش وی دره چونو هاتن لو ماجی اف جهوانی وكي قراقولي عن امبيجن وكي غارنجون بكارانين وكي لوازم يعني باش بريا شر هلا باش يعني وقت شر بريا پیش ده تنگاسی چید بول ویدری تقویه دکر شرواج شاندن چک و سلاحی وان وی چاقی چوب شور مرتال هر چبا ویدری تقویه دکر چون بريا پیش هلا شر نبرا بیزانسا و پارتا ده حتی چاق حتی 1600 سال بریان ها ایجاب پشتیکو ارتشا اسلامی جردته ایده او دوی خطه دبر بجور ودشه ایلم تم اف خطا شر و جنگایی اف برجهانه جکا برجا چافدریه یار را چاف کرده دیار کو هیم بلند بویه لیک جکوی کلکاوی دیار کو گلکی هاتیا رو خواندن اف وکی قراقول یاجی وکی گارنزون هاتی بکارانین دیروکا ودری خود سپر در دوره 2000 سال يعني 1700 سال در دوره 2000 ساله اف اوهی کل سر انا مسر ونشتن دیروکاوی مقلاوی دیروکاوی درک لی وقتی کو به کولان ده کو دجری وده تا حتی سدما میتانیان جی بچه و چاقی دی دیروکاوی خو بسپر حتی نزی 3500 سال بریان ها بله در دورامه ام اوهین رخواندی دبینن لی تملی وان جری او کفری کل جری خرا نبی جری دیار کو حسایه که بحثاتی که گله کی خوش هاتی آوا کرن نهازه خو سروی لولا هانه سروی برجی بردم جیر دسیمه ده بره هیه اف عصالتا ولاته بیه از هر درا کودچم از دارا بروی دبینم بینام درد کافم لو ماجی از پرش دارا بره حزکم مثلا حب بره برهف کرم تخنا وافی بلکی دارک مل ودرشین وره بله بینن هجا گرو گشتم یا لناف جواره دیروکی بر دوام دکه که از وادا کفم به وکیل چه هیچ تنی
بله بینن هجان ها وقتی تو نوا وان آواهین دیروکی دیگره هنچه جداش داد که پیش بریم. اولی و کاوس سیناندی به دیار کو به کلسا سپی وانی سیناندی تی خویا کن دیار کو ویدری کاریز بویش خو چم خویا نکل وان در دورنا پیدیو خویا اوی به کاریز و سارنجا او کریه yani pevsiye xo ya ave jbu ya vay pekanin nahar desem de beru heye mecib dare kir az naxwazim jidesi xo bavejim ji gorbiştiye mele Mustafa Barzani pirsi gotiye welatê Kurda Sînorê ve ji ku heta ku ye wî jî gotiye dara ber û mazî lê hebe û dera kewlê bixwîne ew der Kurdistan e belê ev gotineke pir xweş e û ji xwe dara ber û mazî dareke beesîl e ez ê van darana va berna têxim nava hêvîdarim di dema pêş de ew jî şîn were qene li vî cihê dîrokî çend heb darê ku li ser navê dîroka veşartî hatiye şîn were û dibe ku 20 salê din şûn de mero dise were yani jî 10 sal yani jî 5 salê din ev darê me hêşîn were belê bîne cenazê va hêdî bere distê xwe de biçînim û hema hûn jî Kurd diçû dendikel Kudrê dît bînerê necebine li ser deveriya me we darê ber û mazî dît çiqa tişkî xweş şênkayî mirov çavdarekê şênkayekê dikeve vê dirê şaristanî li vê dirê şaristanî ev dar û berê şênkayî ye eda riq û riq mirov çi bike jê dera ku dar û daristan lê hevê wê çaxê xêr û bereket heye baran heye xweşî heye rindî heye û heta teyr û tulûr jî ka jê Sûdê werdigre loma jî we dendikel Kudrê dît têxin nava axê dibe ku şîn were ez ê jî wer bikim va berana têxin nava axa Kurdistanê û vê dara bi esl û fesil da ku bira pir bibe pir şîn were belê bînerên hêja niha gelek cîhanin nevî manin loma jî ka nebûyî mijara bernameyekê û heta niha wanî di cihê xwe de mayî me xwest ev van cihê ku nû derdikevin em wana du sê ca bikin yek û bikin mijara bernameyekê vê sê em derketin em çûbû Kudrê em çû Sêdekê em çû gundê Elwendiyê wê derê hîna nû xebatê arkeolojiyê dest pê kirinin û hêdî wekî em şêr û mozayîk û tişê wekî din derdikevin lê ji ber ku ana xebatê arkeolojiyê tê meşanin em nik ew têkita nav wê derê paşê em hatin bircîkek hebû li ser devê riya me xwest em hinekî wê jî ka bi were parve bike me ji wê derê darê evê derê rawestegeha me ya Sêyemînê niha em li gundê Kevirşînê vê derê dikeve başûr rojhilatê Kevirşînê her wiha li jora me dêra metîna heye evana du gundê kileka hevin li vê derê jî ka hinekî bermehiyê dîrokî derketibû ew jî hinekî mozayîk bû û tişê wekî jî derketibû ka were em hevre hinekî li nava evî gundê dîrokî ku berhemê dîrokî lê derketiye em bigerin ka bê wekî din em ê çi bibînin belê bînerên hêja niha em nava avahiyê kirin tê temînkirin vê derê dêr yani mabeda olî cihê îbadetê ye vê derê hinekî mozayîk derketibû lê mixabîn gundiya gelekî ew herifan dibû ez vêya bi taybetî bibêjim cihê ku mozayîk hebe dibin wan mozayîkana de bi tu awayî ne zêr ne zîv ne hesin tune yê paxir tişkî wanî tune yê loma jî ji kerema xwe re heger li deverê we cih hûn lê dijî heger mozayîk we dîtin neşkînin
zarar nedne kada we ev bave de biçe lewra ji bo wan kesê ku ew mozayîqa çêkiriye xezineya mezin gencineya mezin ew mozayîq bûxwe bûye wextê hûn mozayîqana ji ber hev dirake her yek dibe kevdekî hûrik dibe şijikek tu nîxekî wî tu giha yani nîxekî wî firotanê giranbuhayekî wî namîne dibe wekî şijekekî hûnê bavê ji derahanê lo ma jî ji kerema xwe re zerarê nedne dubare ez dibêjim dibin tu mozayîqa de heta niha li tu dera dunyayê zêr zîv pelik li ser navê tiştê giranbiha tiştek nehatî dîtin lo ma jî ji kerema xwe re wan tiştanê berhemê dîrokî zerarê nedne ez vêya wekî rica dikim belê niha derdora min gelek avahiyê wekî dijî heye lê wekî me got mozayîqê ji vê derê derket rakiriyê biriyê muzexaneya Mêrdîn niha em li gundê kevişîne yê û pişmecîka dêra metîna heye me li vê derê ji xwe em çû dêra metîna me ew lûla wêya dîrokî were parve kiribû dîsa li ji me û ber bi rojhilat de belkî 5-6 kilometre li vê derê gundê Sîstanê heye li vê derê jî hinek mozayîq hatibû dîtin bînerên heca ev sibê de me dest pê kiriye û heta aniha derdora 6 kilometre em rê meşiyanin ji kela zêrzewanê bigir yani ji çemê Dîcle bigir û heta Reqayê vê derê xeteke wanî hebûye ava di vê xetê de wekî em bêjin li pişt cephe bûye li pişt bereya şer bûnin wextê li darayê û li kela zêrzewanê şerê mezin diqewimî ji vê derê destek diçûn ji wan re wekî Cebilxane û wekî Şûr û Mertal û Remê wan êvê çaxê çi pêwîstiyê wan heba ji vê derê diçû ji wan re lo ma jî ev xeta xeteke girîng e belê bînerin hêja heta ji destê me hatime sê cihê ku bi raz heta niha nehatû parvekirin em di nava bername dîroka veşartî bi we re parve bikin belê her cihê vê sibê ku destpêk me dest pê kir û paşê bircik û vê derê jîka em vêjin gundê kevişîne û dêra metîna niha em li vê derê tên dawiya bername xwe ji xwe roja me jî çû li Qereçdaxa rengîn fitilî hin dibêjê Qereçdaxa Xopan hin dibêje Qereçdaxa rengîn û ez ê jîka êdî ji vê derê xatirê xwe ji we bixwazim û em ê li hefta pêşa me li cihekî warekî din ê dîrokî em ê xêrhatina we bike heta wê çaxê bimînin nava xêr û xweşiyê de hûn sax em silamet bi xatirê we